हारूत मारूत अमदी जुहरा की वारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिश्ता को वो मखलूक अम लई अखोइना दि मखोइ बु उ फंगदे नबी सिंह न मखोइ बु उखी फरिश्ता सिंह दगी इंसान अखोइना थाक वांग बेहेली मखोइ दि अखोइ गी दमक सेमबनी मरम अदुना मखोइ बु हजरत आदम दा सिजदा तहनकी अमरोम द जिन्नात को बा अखोइना उबा ngamdaba कौम अमगा लई मखोइ असि शैतान इब्लिस की जातनी सागैनी मखोइ दसु अफबा मोमिन मुसलमान लई हजरत सुलाइमान की जमाना दा जिन्नात सिंह महाकी खुदुम द लेरमी हजरत सुलाइमान की दरबार दा जिन्नात सिंह सु यावी मतमदुदा जिन सिंह मी सिंह ओपन वांगांग नै खन्न नै नै हजरत सुलाइमान नबी अलैहिस्सलाम की येक नबसु शैतान ने शैतान हजरत सुलाइमान बु अवाबसु तहन की शैतान दी नबी सिंह की सु दुश्मन ने मखोइ की थबक हाइबबु नबी न ताकपा तंबीबा मियोय बबु अफबगी माइकೈ द पूरीबा अदुबु थत्पा मी बु वहन नहनबा नंगहनबा लंबी फैरेंग नहनबा असीना मखोइ की अमत्त ओइरबा थबकनी हजरत सुलाइमान की दरबार दा जिन्नात शैतान की निंथौ अहुम खक यारमी मखोइ न मतमदुगी मी सिंहबु मखोइ की पांगल अमदी जादू विद्या की मतेंग न फैरेंग न लंबी द पूनब होनकी मखोइ न मी सिंह दा जादू तंबीबा होरमी अमरोम द जिन्नात शैतान सिंह न हजरत सुलाइमान की मखा द लैबनिना मतमदुगी मी सिंह न मखोइ न हाइरिबो वफमदुदा थाजदुना जादू तौबा हौखी मतमदुदा जिन्नात शैतान सिंह अदुना हजरत सुलाइमान की मिंगदा मासु तौरिबा थबकनी मागी इलिमनी हाइदुना जादू की अमल तौरमी अमसु मीबुसु तौहल्ली असुमना काला जादू की चटनबी ओपन ओइबा होरखी अदुबु कुरान करीम दा सूरह बकरा के आयत नंबर 4 अनीदा अल्लाह न हाइरी बिस्मिल्लाहिर्रहमान वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्जिला अला मलकैनि हारूत व मारुत मखोइना मधुगी लाइरिक्तुगी मतुंग इनकी सुलैमान की जमाना दा शैतान सिंह तंबी की बदो तकबी की बदो सुलैमान शिर्क कुफरी तौखिदे शैतान सिंह कुफरी शिर्क तौखिबनी मखोइना मियोइबदा जादू की विद्या अमसुंग बाबेल शहर द लाखिबा फरिश्ता अनि हारुत अमसुंग मारुत सिन्नरखिबदो मधु मखोइना तंबीरमनी हजरत सुलैमान ना दुनिया दगी हनख्रब तुंगदा शैतान सिंह मियोइबदा हाइकी सुलैमान तौरंबा हाइरंबा उलंबा खिबिक जादू विद्या की मतेंगनी मादी जादूगरनी थाजद्रग येंबियो मफम असिदा मागी जादू की लाइरिक लैबनी असुमना शैतानना मखोइन इबा लाइरिक अमा मफम अमदगी पुथोखे अमसुंग मियोइबगी इमानबदी नबीद थाजब मांगहन्नब होतनकी मतम अदुदा जादू अमदी जादू की प्रैक्टिस की मरमना समाजत लमचत मौंग चादब कया तपन तपन चटन रखी मियोइबगी समाज कांखोंग जहेनकी सूरा बकरा की आयत असिगी मतुंग इन्ना हाइरी बाबेल द लाखिबा फरिश्ता अनि हारूत अमदी मारूत अमदी मखोइना तंबीरमबदो शैतान सिंह तंबीरमी मी सिंहदा हजरत सुलाइमान की मतमदा मसीना ताकली हारूत अमसुंग मारूत हजरत सुलाइमान की मांग द लाखिबा ओइनी अल्लाहुल आलम मखोइ की वारी असि असुमनी नोमा अल्लाह तबारक व तआला ना आसमान की पर्दा फिजंग हाइदोक्तुना आसमान द लैबा फरिश्ता सिंहबु दुनिया द लैरिबा मी सिंह की पुंसी मरेल तौरिबा खिबिक असि उहन की मधु उरुबदगी फरिश्ता सिंह पुंगके करिनो ओइरिबा से जमीन दा यू जिना हुरान चिंथीबा हाथ न थिनबा असिना चिंबा अचौबा गुनाह द लुप्तुना लैरे मियोइबदी मसी उरगा फरिश्ता सिंह अल्लाह ता हंगचे या अल्लाह मसी करिनो ओइक्रिस नहाक नदी मखोइबु नहाक की वा इन्नबा अमति नंगी इबादत तौरकनबा थाकी बनी अदुबु मखोइदी गुनाह द लुप्तुना लैख्रे मोंग चादरे नहाक मखोइबुसु फादे सजा पीदे असुमना फरिश्ता सिंह दुनिया की मी सिंह की नेचर अदु उरगा यामना नुआइखिदे अमसुंग बद्दुआ तौखिरमी मधु पुनमक उरगा अल्लाह न मखोइदा हाय जमीन द लैरिबा अइगी बंदा सिंगी ओइना अइयसे पर्दादनी मखोइना अइबु उदे खंगदे मरमदुना मखोइना अइबु कीबा खजिक वाटली अदुगा नखोइदी अइगी इनाक्ता मतम पुनुमक्ता लई उबा फंगी मरमदुना नखोइना अइबु हेन कीबगी वानी अइगी इवा इलिबनी अइगी इबादत तौरिबनी अदुबु जमीन वाला सिंह असुमना ओइजदे अदुना मखोइदा असोइबु ओइ गुना ओइ अदुबु फरिश्ता सिंहना अल्लाह की वफम असिदा पेन बंगमलमदे
Allah na haiki fare adudi nakoi gi maraktagi yamna phaba thoidok hendok farista khara khallo makoi bu aina zamin da tharage aduga aingon dagi parda oikraba tanjadu da karamna tawra I yengani makoi gi amal karam tawbuno yengba tare hadis ki of mafhumni farista mayam na makoi gi maraktagi gyan do singleiba maram punu makta mayam dagi helaba makoi ahum khanki audagi Allah na makoi gi thanungda miyoi bada yawriba asumna apam nungsi kalak yengthiba samna hairabada insan gumna ohelle adugi matungda Allah na makoi da yathang tawi nakoina zamin da chatlaga mi singi marakta tin khaba tungda potlam mari di tawba yaroi ahan bada yu thakpa yaroi ani subada zina tawba yaroi ahum subada but ki puja tawba yaroi mari subada mi hat pa yaroi adugi matungda makoi bu zamin da tharakke torakpa tanjada makoi ahum dagi amana hairakhi ya Allah ai chatpa ngamloi ai chatpa ngamjararoi ai nahat ki nanak te leiraga asumna ibadat tawjarage asumna makoi dagi ama surrender tawki adubu farista ani Harut amadi Marut kauba ani asi zamin de chatpagi damak sem sakre radio ikre farista ani sigi matang da sumna riwayat lagi hai madudi farista ani ase asman da farista singi marakta yamna thak wangba ibadat wala singni makoi bu dunia da tharakre Hazrat Ali dagi riwayat ni madudi farista ani ase mi gi lakta mi gi surat lairaga bichar tauba kaji gi thabuk tawduna lairami mi singna makoi gi marakta masala problem thokpa singdo madugi shikayat puraga makoi ani gi manakta lagli makoi ani na madugi judgment torami asumna matam kuina haukirami makoi ani se kanano karino khangning ba supok nanamgani makoi gi heisingba du uraga masi hauna sani nomadi makoi ani gi nakta nupi ama lakhi masak matauda hainingai leitana fazarabi nubini mana fazabagi wafamdi thawan michak khibik nongalamdai gi sajik natraka zahra ko ba thawan michak asi gumbini ngamkhai leiti hainingai tamningai leiti fajabada nupi asina Harut Marut tamagi haigda bawadu hairakhi Allah tabarak wa taala na faristani sida hapki ba nafs ki apamado ngau ba horakhi adugi matungda makoi ani gi thamoi nungda fattaba thabak tawningbagi apamba pokhi amasung makoi gi apamada nupi asida haiki nangai khoi ga azina tawbagi ayaba pibiyo nupi aduna hairai yaroi ahan badana koi aigi shirt khara yakhiba mathau tani shirt adudi asini aigi nakta but amalai maduda sajda taw aduga aigi dharma da changu adu rabadi na khoi na tawning libado phangani makoi ani na hai toba madugi shirik adudi akoi dagi oibe yaroi adugi matungda nupi asi chatki Allah gi hukum kaidri makoi matam sang na haukraba tungda ngasai nupi asi amuk lakke nupi aduna magi masala hairaba tungda farista ani asira makoi gi apamba do amuk izhar tawi nupi asina hai yaroi aigi shirt amalai madu tawrabadi yani shirt adudi aigi iwalai nakoi na mabu hatlabadi nakoi gi aning butungan farista ani asina hai toba madugi guna kabirado ekhoi digi oibi ade adugi matungda nupi aduna hai fare adudi aigi nakta yu lai madu thaklo adu oirabadi yarage Harut Marut farista ani sina masura tawraga haire I fare yarasi yudi thoina asobu potna te thaksilasi adugi matungda makhoi ani nupi asigi yumda satkre makhoi da farista ani asida isme azam lairami chattingba matamda asman da zamin da pairaga mikupta satli isme azam dugi mateng dagi nupi dugi nakte auraga nupi dugi sak amadi magi sebad kangau nakhiduna magi thotlaba khut aduna hairakpa yugi pyala thana thana thakle audagi matungda ne sakaruduna gyan leikidre makhoi ani na nupi aduga sohabat tawkre amasung madugi wado miyam de sindokini kibadagi nupi dugi mawasu hatle amasung but adda su sajda tawkre makhoi di yu aduna taibang amada pukhirami amasung madugi halat aduda lairingai Allah na asman gi parda hangdoktuna farista singbu oikribu tawdok ado uhankre loina gi loina angakpa oinakre
masibu karamna oikribano angakpagi wafamni makhoi anina gyan laklabada Juhrana hangi makhoida nakhoi na khudakta asman da chaliba zamin de hekta mangkhiba amasung hekta halakpa masi karamna tawrijano makhoi na hai ekhoi de ismi azam yawi Juhrana haire aingon da su ismi azam takpiu makhoi na takle adudagi ahummak asman da pairakhi adubu lambi da Juhra pu ahan bagi asman da khangching chingat kare amasung makhoi anigi masa kakkaga zamin da langthaki masi makhoi gi ahan be chairak ni adugi matung makhoi da yauriba farishta gi sifat gun gyan lamchat punamak munsin kre aduga makhoi ani dagi Allah amadi farishta singa connection off tauki adugi matung da makhoi bu zamin da angau bagum koichat chatuna chahi kaya haukhiramni adugi matungda makhoi na khanglaki zamana asidi nabi gini aduga nabi gi haunabi di makhoi gi oina jumma amadagi jumma amagi marakta matam amalai maduda duani rebadi soidana Allah na lobi makhoi na nabi dugi nakta chatle wakhanda sumna khalli nabi duna makhoi gi tauba gi dua tobigani nabi aduna harut amadi marut kidamakta Allah da haijan wanjare adugi paukhum da hairaki sajja di makhoi ani maksoi duna fangani haujik makhoi ani khanja hauro saja se dunia da laugera natraga akhirata faristani sena masura tawi दुनिया की पुंसीदी अककनबनी नोम लोइखिनी आखिरत की पुंसीदी लोइबनाइदे अदुना दुनिया दा सजा लौरसी हाइदुना सजा दो लौखी औदगी मखोय अनिबु बाबिल शहर दा लैबा गुहा अमगी मनुंगदा ममई मक्कोक ओंथोक्तुना यानदुना थमकी कयामत फाव लैगनी रिवायत अमदना सुमना हाय आसमान अमदी जमीन की मरक्तो मफम अम लई मफम अदुदा मखोय अनिबु खोंग ओंखत्तुना यानदुना थमली कयामत फाव सजा दु फंगनी अदुगी मतुंग मखोय बु अमुक आसमान दा पुखत पीखिगनी मरम अदुना इंसान की थाक यामना वांगी अल्लाह की नाकता नफ्स अपाम लैना लैना अल्लाह की इबादत तौबा हाइबसी अराइब नत्ते असोय अंगाम यावरबसु अल्लाह ngakpigasuno video sibu pambiragadi like toubiyu channel asida lakpa na wanobo video fangbagi damak subscribe tawsalaga bell icon sunam chinbiyu mayam punumakpu amuk hana thagasari mathang video amuk phangminnasi